Odi lobby brada nangasa. Ade wo tutti de af sonde first day fu martu 2026. Kamoto na Joshua e de marki 23 apisti marki erfu. Dat me kumus mek ala moiti fu un talo masra agado funo. Fispe weler kamoto na ini na first brief de Johannes skrif di ala bribisma e de marki feifi apis di marki 3. E Philip gado, na wi etangor wi srefi na den komanderi fuing. En den komanderi fuing no hebi. Dus fara den devo tu me wisu wambundi na nga boko boko kado bless.